Kerwit sa ke Israel bat ke Amerika ya ke Iran power station bat ke headquarter jong ke IRGC. Nang jur ke thema ke Amerika Israel bat Iran ai por Donald Trump sa laipo kenta ya ke Iran pan bomno ya ke power plant ki bahedu hak te kari. Sedang odor ke Iran $1 million ya ki jhat kit umpning ki bayai jeng bak Strait of Hormuz. Lejengo Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ke dimona bat arat basyak kerwit namding hak Iran hak janmit singi sajaj bat lapan ban Benjamin Netanyahu ya ke kampla bawat la shispa prapungut ki bala mensau hendrai don pat ki bala yap tang weiru hak de ke jing ter namding jong ke Iran bat kam dei pat ke jingkam jong gilat pathai kubor bak la don ki bayap hadu kumbak khat wengut. Kum ka keput keliang ya ke Iran halor ki namding ba ke Iran kla kerwit ke Israel hak janmit singi sajan ya artli kinong ba di mona bat arat ka Israel bat ke Amerika ne kamit singi ublay kla kerwit sendon ya ka power station jong ka Iran hadu bakan da jot no pum ke badai ke jing ya ke Iran bakala bandu wade ke boarding elektrik habun deli kinong ba jong ka Iran nang tah nin ke janmit ke Israel kla kerwit ru da ke strike ke headquarter jong ka IRGC kata Abbas bat bandar Abbas kaba ke Israel kla themu ban kerwit ya ki ballistic missile jong ka Iran nang ta ke Israel kla kerwit ru ya ke tem sipai jong ka IRGC Hasahib al-Zaman nang ta ke Israel kla bom ru ya ki jingking galintiyaj jong ka Hezbollah Southern Lebanon ba jika ketem jong ka Hamas Central Gaza ne kamit namar ka Hamas kadai kebal ajing yaro ya ka Iran halor ke jing ter namding ya ka nongba dimona bat arat kadba ka Iran kla odor hadu $1 million ya ki jhat kit umpning ki bayailing ba ka Strait of Hormuz dak ba shim kabu ha ka ne kathma hendrei udun la trom mentaw laong ba ka por ke Iran kadang sa laipo kenta ban plibiang ya ka Strait of Hormuz lim kumta ka Amerika kan sedang no ban kerwit ya gi power plant ki ba hedu ha Iran ha ka ba ka Amerika kla pen iru dakakam batak pa ongru ba ka ka ba penyui bat pensiam ke ban sajan no kloi nang ne syakhamat ya ka power plant ke ban sajot saja no sendon namar ke Iran kla penlong ya ka Strait of Hormuz menta ka linti ya ke jhat na keleng ke perthai kum kata ka tolget ban yo lumpisa bean kadba ke Iran kelemaham balada ke Amerika kan bom ke power plant ke Iran hangta ke Iran kan sakhan kerdep do sendon ya ke Strait of Hormuz tat hadu ban dep snapen bhalut ya kata ke jingjot jong ke power plant kadba kathma kadang ya chapdeng ke Amerika Israel Persia ke Iran ka weipat ke jingja ke bang ngimla syuban mudur bawat hakri India Kashmir kadai baki bro yung Kashmir naduk kena bat balhe ki genthei ki sinrang kilan no senjang da ka jingdon jing em jong ki ba remdor kum ka jing Kersian ya ka Iran kadba foreign minister jong ka UAE walong ba ka Iran katai kata karui leno kadba ki khobor kila kamru ba kita ti B-52 jong kari Amerika ki balakit ya ka ki cruise missiles kila nakari Amerika ban lech Middle East kum taru ka ke bandang ja nang ne syakmat tongan apik wepat ki khobor ki bandang wan bleshbon